Uba Fernandez Dekhar, State President ka All India Trinamool Congress AITC Youth Wing, hakalai bhautarek ukalalengkot ulay tho hadu menta kibala penrung kerteng haka wikat kala poi hadu lailak nriu pahojar ngut ki ba nongsong snong ka jela. Ula ongru baka TMC kamdon jing AAA ban siu 6,000 tengka manla ubenai naga wikat bat kamai kat iki nongsong snong jaka jela Meghalaya lada ka TMC ka yo bat ye ula kam senshar hakani ka jela. Haka jingaran berkilat pathai kubor ha pestre kam jaga sing hala shumer Uba Fernandez ula kentho ruwe ka jingkran jung National Vice President ke NPP ba Preston Tensong uba loong ba enhab bande ka jela ban siu ya kata ka pisa ka ba 6,000 tengka shi benai shakinong shnong jaga jela Henry ula ong ba enhab bande ka jela ban siu ya kata ka pisa ka ba 6,000 tengka shi benai shakinong shnong ka jela Henry ula ong ba Dr. Mukul ude unong ya lam ubastat bat ba shampang qua ban pau ka jing kublei ya phibaro ki nam thok ko ba wat lara ni dang sepentem bane ba kandon ke press conference na kaliang jong ngakum president jong kaliut wing jong Trinamool Congress te philai ya panlai por khnang kata kublei shibun ba phi pau ya ka jing la kloi ka jong phi nokong siap nakwa benong ba haki headlines jong ki newspaper kala shubon bait tang TMC menta is a good sign in haga wekaliam kalong ka baba nomar ba kimi kransu kiwi party imat kadon kadau kadai ba kipat ba kilas dang diang ndei ba sedang kilas dang akila penpau jing shania haka parti jongi menta te ban penkela ki baro imat setangka parti TMC menta namar baro nilai kiadon haka sarkar NDA nado kiseng rulum bat NPP bat BJP haka jo Henry hakini kikiniat sini swag election kila ya pani kata kajingnya pihak jemur alor joki te nakaliang jongi ngisong kumen ba baro kia pai kmak syaka TMC mengka ngisong kumen ba ka registration jong ka wikat kala poi syaki lailak 20,000 ada unta deke kapan pau ba kipai ba kishania ya ta manifesto lane ya ta pledge lane ya ka chinkular jongi ya kipai ba cek nios ngeo ba hakini kiknet sni kibala lek na iba preston ro yong ba ladangin ni ai ya kata shejar tangka sya kilong ying bat shejar tangka nagabanta kisamla kijongi ki batlam kam klamja uong ba ni habandi ya kasti te kalong ke lese hakaliang jongi kala pelong ta henry nakaliang jongi ni pat ni tip kumno ni don kilida ni le biang manja balai ni ai kene ke shejar tangka ya kilong ying ni snoto ba hading kejingwan uklam corona hakini ki asnem kejingduk kalanang hier arsut o kalanang kio kejingduk kalanang kio hakajela jungi kejing bomdan pisah hayang asem kalanang bun nang wanra kejingin ja ya kipat ba andrei skongsi ba ladangi kwa banai kejing yarap sya kita ki longing kibaduk kibabun kibabishni kumbang ni ba prasun bangi habandi kajala lada ni ai syajar tangka sya kita ki longing bat kan ma ba prasun nakwa banong ba ni ngimlong kumapi kiladabdi ka borda ni pat ngimlong kani within the budget tangmai persen ni nak budget jumi ban yarap kita nakaliang jungi nginam syam jenge ban ai kata
Bat ke BJP ka orang guna, ke Maikat, bat ke Wikat. Anak kalak komplain siya ka ECI ma. Ray, ladang ipai, siya kijingkular jong mudi nilai hadu mentang. Keempat ulang mataka arkror, kakam kaban, 2 crores job. Mo, hadu mentang, lash jan suppose nam. Kesarkar jong mudi, Henry, nyempat jui KJA. Henry ngilale kam. Ya kan ika Maikat bat ika Wikat kumbang ilale mansua balai ngaung ta ka Maikat bat ka Wikat ladang ni compare ni don ulidar jung ubala pentrik teng yakin kum kiniki skim ladang ni pai house nem arjar kana ka skim MHIS ladang kata ka smart ka manu sedang doktor mukul hato nongkong ki pai ba kimnge kata ban yo jingyara lembah kata ka smart ka Henry hadu mentah kata ke smart card kalau yarap syubul ya ki longing ki baduk bat kani ke Wikat bat ke Maikat kan yarap ya ki longing bat ki samla jumi